Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Sining ami kero pen benting ingti kiso abang phophan phumen ingti development committee pen kerap kipi kapajirdam. Lakhaeng ko rathok Dorbaguri constituency ke parlo kohora phumen ingti ami kar benting ingti aphan ke damtang jakhong pochikloni phai krip honing we ajo porphai sira minute hongke bapor sining ami kero pen ajok thidunga ki sungchitong nanglo. Sining ami kero pona hut thilot pen sikereng thua sonlo lapusona por hot benting ingti a chormate. Apiso sininga mi rotang lo buka chithek dun long hot ke chikeng heklo sita afran ke rai dunja phan un anaria keng phejeng dun si achithe jeng an ke dolang sita sininga mi ke ro hiring tang rak pe na jok kiso ka chela na jia phan dihina mo avedet lo lapusona kisung photang lo pu phumening tia rong pen phumening ti development committee pen asap sovet sita dihina mo cherap dun si se ka chela ngadim an papon toilo sita dihina mo ke dor phlob an ke kali da potsi Phumening Tea Development Committee hin pen Karbi Anglong Autonomous Council Local MEC mate Education EM Richard Tok biaphan akera pidun tha pusi pherang kya thengnu pen chuning ripon na pen benting ingtia chor mate apiso pen setami Karbi Anglong Autonomous Council Local MEC mate Education EM Richard Tok biaphan labangso kisu seka chelang ijia phan dihina mo nang cherap dun vek tha pusi Local MEC mate Education EM Richard Tok biaphan chuning ripon Birta Pangrum Dunbang Edwardson Crew Report Karbi Anglong News Channel. La koson besi la koson ki polo la pangso butak thanik thana luke. Ini lina thanya alama ngasa. Ha. Hemasa bangke sininga me ke rolo masih silap sana ke bolo ni. Me lang sikara kedon na hem asal bangke masih ni li bah. Cianan lo. Keni li tak silap lo itu ke he. Silap si Tidak kan so kita cereng hot si ni lita kita no kita san follow. Mereka lah bangke pu silot online ke bang pleng pu he tang head lo masih di tikeng head si kita san source ni bangke en jadi di ban dia lo. Ko ana por alom ji. Apor ke 130 alom po. Bagi sira sistem alom po. Ana alom lo. Apor bangke. Nali tumla det. Ritme ke chondam ale ni lo sa. Kita juga pulih ya. Tangte nali tumla non kiki bomla education em akah Richard Tok belong ko pini kerap chahang dia son bajima. Chang dia nang ko pusar ya tu. Nang tum kita tahu sakan. Nang rap son te. Rap te pusino. Tum dah mat hati beliau. Kita tahu bisa. Danon hala isung ki pho abang pho men bang thanik tha. Mane penting inti le masora men ke. Kini lima nak ke kasarong hati. Nanti dah hemasor lo kedi. Hemasor. Tak. Pini dak Dorbaguri constituency ke parlo kohora phumening tiarong amekar benting ingti alangli towe ajo porphai baji sirachiti mapor arwe gejang pi gajok alangli phan sining kang der ami kiro lasi nilitum phumening ti development committee hin pen nilitum arjulong si alang liphan tong sekot pen nilitum hin pen lapu dawai mu farman pusi nilitum pan nilitum dak nang palelo lapen isi kachuning ri gela lo je alang litum kachelang yi thang na war site ave lasi ilitum Dorbaguri constituency ke parlo aki hai education EM research tok biaphan ni tuma hin pen alang litum phan rabek thapusin tum community development committee hin pen alang li phan pachini lo la pen nang li la bangso akiso mate alang li akopai kelang no da ka jok pini alang li phan hospital kachelangi awar sai sitami abepin lasi nangli hin pen alang litum phan tong sekot pen nangkerap na pajiri phansi nilitum abangke than pachini lo lasi nilitum komiti hin pen alang liphan chuningri lo
Umjakini Forest Range Arlo puthot thengpi ke pon kang hua motor Bolero pickup ML10D1636 kachingnang. Karbi Anglong along lason si thengpi kang hu ke pon kilit piga joksi thengpi thengprang ave bomlo lapen. Longlei philang ta nang wir bom ason lo pipot ma pulote ajowang ang tanamuni datum Karbi Anglong nang lutsi. Thengpi pen danglok kapre ason ta pon bomlo an parta. Morni si ke West Karbi Anglong along lei putha chipudun long ne detji. Nonason kaikia mata kang hu polote. Longlei philang ta ang tanamuni datum si nang chirai labjang ring thetan khangjang. Lason si lakha ke thom chinthong constituency ke parlo umjakini forest range arlo puthodi hum bolero pick up ke nepon long. Thengpi ke pon bomahot umjakini forest staff lapen ranger chelang pet pen ajo patrolling ke damahot. Men towar chitong lok pen thengpi ke pon boma motor aphan ar phlung dun si toware bengan phodun si kang hua motor aphan nepon long lo. Forest Range Officer Ranger Kolom Singing Tipen kapachini pon atengke patrolling dam bomahut men chitong loksit nepon long loglo. Lapen apor si tamiada por phai ke thoma por an si nepon long lapen umjakini Forest Range along ranger ang hoy nang chipalong lok pen ke aron re pen kang hua gari motor tame humpho an nepon long lupusi pherang ke atheng no nang pachini pon. Lapen ke wangji eprang tame thengpi kang hu lapen ke rotap kang hua towar ke klem pon rinon puta pathan pachini pon. Birta pangrum penang kilo Bhaskar Rongpi report Karbi Anglong News Channel. Ta nang hin kan pachini pan tha ta nang tum lam lo nang wi lo choro lo mi ton ta lam thei bang la pulo nili tum kai ke son ta that staff pen normal patrolling dam bom son patu wi lo ba patu dab lo por phai ke thoma por lo an lo nili tum tumi aning saman ke ba pu kai son patrolling dam bom lo puju pang thang phuri lo amat por phai thoma lom ihu magari katusi na tupen wang mama tur theklong lo mana so tur pan kang hong check din ji pulo ya to ma thek ta thek lo agari itu ma forest agari ang thek long pop mat musal deng tor na thusi ke kat kapang tang pot atik kang ho thing pe agari ke pon bang kapang tang pot man tum ta la so ke kat pon chini ma se thing pi pu chini lor se ke plung dun lo ne rim ta plung dun pen padeng telai pu arong musal ding sabit area tuar sona se ke pon tum ni tum la ke plung dun khri lo ha atwar asulo da ma thai ve tum pasang nang kok lo mar tum ke kat phan bodi do gari pasang det pen mane tum da le dun phung ma chabi ji pon thik thema se chabi pen pen otikang kok mat ni tum wan eglong det lo aglo I think pi bang tita sapa po sige po tita sapa thengpi amanitum range office an one der lo ono si range office long pasang ikok se further investigation of process pan safe custody tani pusin neletum office campus long an one der masin nanako dakse di ikok lo masi non officially a process ta me by investigation ta me gason se komasi kopima po so pan non ko ke safe custody bi ikok lo neletum tang tela support kana por lo la nong tum kenya plong la pen ahem phu mate gari amalik gari ahem phu kumat ilo lanang li tum chini jonom apor bang nili tum la suhu kenya plong hudan ke por phai ke thom manda por da ahem phu abang men chini nelang arong bang sita karjulong tengke kachini dengke umat arong agari ta hona umat na sini tum nonako ke wande no bi ko lo se ayok tapi dang chum real links tamil ana pc chini po tante la gari register number bang nang di Guwahati gari register number bang ke ML10D 1636 agari number bang ke agari bang ke amalik to hale pang thik sita agari area kedua hem arong ke umat arong agari tante nang lela hawang range along jegini range dak nang di nang join det pen nang di redeng pen khum kan wa gari la person kang gari setame nepon nili dak nang join det pen nili home ho baka anke nili net iglong lo nili mena di teach klem pen assorting pen kay so normal patrolling and dam pen lahai ka sai ke chiklem pen nili kumpon ke net long tang lo ko tande la hai nep long det pen phi samay nang ni plan ko pen la pu kapas nang pasik sak la person do ma non ko mat ke
laso thing pi kang ho gari det kene pen pu dak masin nang tengkheng de pu ayat bang ke office long nang pasiksa bang ke balang na thing pi hin det bang ke ayat le bang tame na official rona teng pen na process at teng pen hai than ko bujai pot laso teng pen si claim nang kop chat na ngi tem tanang to ke nang tanang lihin pen especially non ki wang ji prang setan me son komane manes tame ka chuklem do kok long tanang lihin pen action mate la son ki claim wang ji pan ning hang do ma la pen nang lihin pen ko pi advice puning tung neli advice pi kang tung ke lalo ilitum theng pi theng prang bang enang ke ka chi safe nai ka chi rai khan nai ka chi khang nai ya pol the hai theng pi theng prang men si li tum ta rat tum ta reng ik bom chot la so theng pi theng prang jong se ing hong he awel bom prote mo anisi non ta sung bom che thek long lo sta anisi ati sung thepi che thek thulong li tu na si ne rat phan chini kang tung dak li ren chandar om je ni ren forest andar rat ta handa chini kang tung so sai bang mayap ta ning chirui rep pen jema tha rep pen ing ton te mi uji pusineli chini kang tung terbasa Luru langso chipong sajira long BJP mas joining amai kapedupon. Lason si non ke wangji surihini ra engkoi ra thokaning kan MLA election pedupon po. Lase asamangkang pialong election atumon nang ja bom ajok asamangkang pialong pregjam ratcharia song atum ratcharia mai pedupon bomsi. Armu kachi santa me pedu bomlo. Lason thak thak se karbiang long along tami pregjam asong atum rada mai pedupon bomlo. Lason si jakhong poni phai kri throgarni lumbajong constituency ke parlo luru langso chepong sajir pathuak lamalong luru langso angkang ke do rong kre ke thomatum BJP asong along ka chepa ogdu namai pedupon labang so maya long CEM Dr. Tuliram Ronghang alhi sar paman pen chetong dunsi rong kre ke thomalong ke do congress la pen APHLC pangrumpet don pharo ke thom so se BJP along nangka chepa ogdu na tumaphan dengpon lu pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang pangdakpon rong kre ke thoma thiri ke chelenga towar thiria paisong thiria long waiting set pen chenglok pinpura lo along kisung pon ason an piningang bong klem petang et puputa CEM Dr. Tuliram Ronghang chechak tekang karbiang long arat akar I hempre kapilong wegjia phan pregjam ratcharia song la pen hamphang song atum tami che song ponlo setami non puan ta chun chelang mate long lelang la se hempre ke long jia phan FHASM atumpen patir piponsi jakhong pok ni phai kebarni Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen chingki che thandamlo CM pen ka chingki che thana hot karbiang long la pen dima hasawa tum ke hang hempre ka farman Prime Minister pen ka chingki longjia phan ni linang ja pon pupusi CM nang che chak dunlo la simo central la song pen hempre ka farman ka chingki hot hempre ke hang asong atuman sitame nang che tong dun et nang ji pusi CM Dr. Tuliram Ronghang phrang kyang nu ning ji pon Birta pangrum do na bang Relson Hanse report Karbiang Long News Channel Rulangso chepong sijir rong kriket thom arara tum dak rong asara rong kriket thom rong asara dolo rong abasa pi pen jenglo amekar tum pangrum pet pen don pharo ke thom so se abang phubang pietum APSLC la pen Congress pen GO pen tim kar biang long mate BJP party long claim ra pet nang pupini lang tum aphan deng ponlo la si akapre ka sang deng kali la pen dak rong ke thomara tum dak nili pan pin pura lo nang pilo to war pen chenglok thiria bandauri war pen chenglok thiri long waiting set pen chenglok la pen kya dak thiri long toilet pen chenglok la hai pen rong ker set pen chenglok la hai tame nili chechak lo la ningkani siang bong la hai skim ki deng pone je phansi pini nili ning klar sa pen pini dak rara thing no nili jai pon lo la pen tang dak pon lo kapre ka sang deng kali pilo CM ke ni lim thang lo ke ko CM nga di pinang nya len lo rap si la ke ang RDP pe yok honta oman no so panta ni hem prekang asong ya jilding klui
pen ini tum hempe ke hanga forke mo na tum chini lo hempe ke hanga men pen ki jang tum da lo helium ki cho tum da lo arenga hu ke so tum da lo hempe ka join pen phate ki jang tum da lo ts ki je tum da lang ni limit hang mata hempe ka men pen chiklu jo nira angisi kar bilo ka chal ya song klem mo ho no jalong jolo la son da kasi penana tum la sopil pen chi unang dolo nong pi pu nong pi tum pat la si hempre ke hang amen pen politics pathunang ne hempre ke hang amen pen joka political party tum ta vut cho hang nang ne ye klaivet tu nang ji la so song chi jong ye pin pen la so party chi jo ji pu pe pin pen la so dorom ji pu pe pin pen e klaivet tu si e tum bang ke hempre hang nang ji la so teng pen si chu ke dam tang da me abari ma MP, abari ma CM Dr. Jointurong Pipen Chenglok, abari ma Chairman MLA Dr. Dharam Singh Teron Pen Chenglok, abari ma EM Elvin Teron Pen Chenglok, la pen ge kar bilo ka chal ya song KNCA la pen apartame dakla SGC la pen ge hola APSLC James Hanse tum pen Chenglok nili tum tame tim kar benglong tame nili mithang se japon lo la pen ke MP da dolo MLA da dolo la si EM tum da dolo la si udak si chief minister long se MP kang dam ke na ne statue long le da ji mati ko ki tang long ke kang dam ni si long nang de al so hang dam mi plong ta al so do MC hang dam nang mati ERO office long block office long DC office long ke MP kang dam long le den ti MP ke non paper to put bang na cerap duni pula mas nang cerap dun ji la pen se alang si dilhi long alang appointment nang NP po la pen ke cheklujon thomjon tiang bong appointment an si alang laso kaching ki je thanji kar benglong MP ka song ke doan bandan ni hang ponji la mama ni hang MP ka song ke doan jong si jaga thar ni hang pon to pon pola phanda jong si ani hang ujitim tum kaskom tum da dola kansaskom tum do KSA tum do karbir so dorbar do song ke doan da hang pon po la si MP ke nang je kar benglong rar phan kati MP ke nang je kar benglong ri fa la ke tulira mo hang an wet cherai de ji pula di pagala si hang rapet nang po la so party ku jong je datang po la so dorom ku jong je datang po la so song ku jong je datang po eklai vet si nang po ko hempre ka men politics pathnang le hempre nang hang I polong te la ke nang PGL long si hang nam nang po chief minister bang pan bang ke the pressure nang pidu nang po Assam government alang li chipudak lo ni hin pen ke thangala ma velo nang PG ke central government ta cabinet decision do nang la cabinet decision and that pen Narendra Modi government cabinet decision enang la so teng pen cabinet decision and that pen api president of India SN pinang lang SN period pen si speaker abang business of lislong thapon po la si debate po Lok Sabha 2/3 majority dolo polong teng ke dak Lok Sabha pass det pen api Rajya Sabha pass nang lang pass det api si article 244 bang ke tum long ji autonomous state long ji Joko Malong bang kasi lang pin mga BJP lang na job joining so asa yang deng long pin dia punya coba lumagam kan ka pini Jepang saja karena se efisiensi la pen kongres kami panggil kan kalau komando so dengan jono si Ibang kilang ani tahu siapa yang jono nya warpen ke tulpa arong masuk di tulpa lebih kapal komando Presiden in charge efisiensi long virtual vice president challenging Japon along Harnian hak dulu lah pen kasi kongres untuk dapat dari kongres sekret ke kongres ini SCC timen parlemen dan masalah tom hak dapat donen sudah tolong si kewangi langan ni yang udah ngabut pen BJP yang masih pinjak pakai ini kelong pen kamar untuk BJP tu pen cuma hapet pinjak nang donen jadi ya
সাজিৰ খেলপথাৰত আজি যোগদান কাৰ্যসূচী বিজেপি জইনিং কাৰ্যসূচী হৈছে কাৰ্বি প্ৰায় এক মাহ 2 মাহ ধৰি প্ৰতিদিনে জইনিং কৰা হৈছে কাৰ্বিংৰ চুকে কোণে ঠিক তেনেকুৱা আজি তাৰ আগতেও বিভিন্ন এৰিয়াত মানে জইনিং কৰা হৈছে তেনেকুৱা আজি ঘৰত আজি 13টা Royalty choklim kali pulote Karbi Anglong asang tiar long na pen koila ang tan pon long lilu. Lason si kedamtang jakong puni phai kre ke thomarni Karbi Anglong Autonomous Council pen Department of Environment and Forest asai kamangbong executive meeting ingi ponlo. Kachiparay pon na teng pen Karbi Anglong pen ang tan mate Nagaland Manipur an ke pon asang tiar long na pen koila doan arona lo choklim nang ji la pen royalty mate midu pharuhini an ador pabat ponsi Kadukawe son thomaphan arona lo parai ponsi DFO East West Karbi Anglong la pen Hamren Division na phan sodak pen pachini ponlo bangso teng pen ACF Monsing tiso pen japonsi Forest asai kam pen manja long sang tikar thang atrak khang pon etlo bonta Karbi Anglong Sand Supplier Association na tumaphan thangnat ke pachini pon avipin pen men sang tikar thang atrak ke khang eta bang ke chokchi pusi Karbi Anglong Sand Supplier Association na tumpen pherang ke thengno ningji pon Apithu halapu Forest asai kampen Karbi Anglong Sand Supplier Association ang bong kachingki pachetonsi sangti karthang atrak doan pedam thulo. News report Karbi Anglong News Channel. Kesalahannya supplier tum pipo sila po ano kisingron man kaglok kan PPP sila po adu khelo dak padam ko. Nitum pining wela dak Karbi Anglong Sand Supplier Association lapuan kachingrum nang ko thebangge pinung wenili tumagari ladak angsong ben order do pamen ben ni tumaphan gari bang nang khang yadlo ke khang athe bang order alwa teng pulotang te ni tumaphan per safety along 200 ladak royalty de kang ning si pusi pulo ene council royalty ateng pulotang te 140 lason sen choron bangke per safety along si per siam along 200 rupees na impo ni tumaphan asini tumbangke moholdar along pen haladak pen ni tum royalty kwan ma kipinai pide kang lo la pen sami tum range along made ni tum Ufom sa tamin itum ingthan iglo ufom nitum totally hada kwan ma payment gi pinaya teng pen nitum phan suri ni si ufom e pelo nang enlo nitum aphan nasum la so teng men nitum claim bom dam bom si pinia bangke lapon nitum magani nang ke khang che bangke nitum bangke mangulo la sila bangso alo order nang gi pi bu bangke council ben musimo pen nitum dak manja range ICF sarnang pachini lo angsong ma sordo nang pi pulo la si nitum bangke la so order teng pen masi follow lo salam tumbang pulo la seso ka follow teng benjong si ahok lo plotang te chok wa phis sami tumbang ke immediately alang ni tumba action and that machine tumbang ke pinong vela panarmu singrum nang kok lo mangu prong lo ni tumbang ke lasi lasot order teng pen pulo te ni tum Karbi Anglong Sand Supplier Association ke lada ke komarne akiche ke be asuave ni tum ada Karbi Anglong ariso atum si ka choklem side me thang lada ni tum kaike ili tum akhai apan ni tum ke lada ke Charlie le lapan ke 2 menit putum tagali ba inut bhai ni ke dolo laya beha bepar ka chuklemen sini tum ke pinian istame ni tum lo Charlie lo lapen ehem ire chitame tum chelang lo asilaya puthak bangke lapan royalty tax pinai bang ni tum Karbi Anglong Sand Supplier Association in ben bangke ni tum aphan la bangke isi mesen abar sai ni tum phan lage nang chingwai nei musin tum bang pulo athe lapan tax ke ni tum piune athe par safety along yong si 200 pulo tangte par cm long 200 pulo tangte ni tumke ihuma asang ti long ke 400 cm do inke 400 cm long ke 2000 le ro ngale 10 cm 10 cm le ro 10 cm do 10 cm long pulo tangte tumke 2000 si pinang kokpo la si ihuma long ata manjarin song sini tuman pining ve ajo por nang khang lo labang sorda nang pilo la sini tumke illegal ni tum Dimapur sitame sangti ko supply gali ni tumulong pura ni tum ofom kang thando lai ma ofom ta ho
na itu media hoya theng no tum paklang lo na sin tum bang eda ke illegal bane tum na ke dam kali pura legalize ni tum claim lo arona teng ben tum claim lo na sila so putak bang ke tum Karbi Anglong council itu mah Karbi Anglong autonomous council asi ama ke hai pon sami tum chuningri lo la bang so order bang ke pravjin pen isi commissioner war sai nangching bai pi ma basi chuningri lo nang le tumaro na teng pen ke claim kali putong la department nang le tumane khang ma arona teng pen kali bu bang ni tum nang pupe sami ang song pen order do order lo bang ni tum nang paklang lo na salang ni tum bang pulo ladak forest secretary bang sami ini signature do pulo nasi la so teng men mangela da ke ne signature ke do sami si la hu bang abi ni tum ke thek dam long teng bulote la xeroxcopy si xerox copy ni tum nang pilo lalu sire do nang council hai men alam thi bange la pu an lo he non son la pu pini lo ladak paklang iglo ma didi tik ase alang li tum da council pen le pini polite ni le tum aron thang peni thai vente boy fit ami non apor bangke pu men jung khok mok bangke ni le tum da thik thipin men bangkala mang hu prong lo je non pini dak dong te pini alam la dak si nang endun pu pinda mane ho dok muka pen cowan bolo de ho da kona dong nang endun ni la solam da dulang mati mane clarify bang abi si men bang kan ili tum namang humang ram elo nona por bang ke nona por se do phirlo mayok tame kam tang et pen hem te dam atum sigi ong lo fit tame nona por ke ong name nang li tum phan name nang chohang nang koklo name nili tum name nang chitong nang koklo la gari bang phan bang ke payok nang ko la si men tame la ana por fit tame men bang kan ili tum da pitong te piun e palam la thene non tame sangti tame 6,000 nane ako pura tipi nana $2,000 bolo de nili tum da ako kharcha bang bathu obose road tax solang men ke nili tum da lan bang ke un e palam ma se non ba nili tum da lan bang pion e tela so notification laili aprang itu pen mani some surprisation pen ciwai sondum jam nason ma ke ave kachingwa ave aku na hang he plus aku la mata non aning sama se nili tum khobor ke long je lason la anji pun tame alang li tum bang kami long lo putami alang li tum tami advance notice nang pidun mi pen putami tami non mage non aning sampen masih nili tum dayu ekdom manghu prong ason lo masih nili bang kacuning ri bang ke lason order paklang bang pulo te aku cingwai ding sai pami pen le paton tuson te mi parimah posi kacuning ri kangtung lo nang li tumagari bang ke la ang tumbang dam du poma mate pikang de poma mate pipe la pasang ko nungbi ya bangke tumbangke cuning ri bangke le gari bangke kaya tengku la tipi nang cek nang po la pen papa dam long nang po posen nili tumbangke kacuning ri ih ya lo yo tungla nak ando pesong gari santi trak hai bab putra pot balda ban la onci dak mane la ka chu 13 ani jitula last isi gitu he executive committee Karbi Anglong autonomous council pen ke ceparai pon sonthom homo dolo la environment forest long mane first bang ke imposition of relation of full royalty la prang ka CO la thinki kam claim tenga 1% automati non bang ka percent pinang ko na ek number lo second bang ke imposition of green chest pula hai di per cubic meter long 200 but outside ke dam mane interstate bang jadi manon Nagaland ba Manipur son dam hai sangti la solong si per cubic meter long 200 ke mani realize na ko levy le tax lo nane tuma department mala sang teacher ma mane arlong ma chenglok kola ban chenglok kali kada ko velo laki suppose non jadi arlong Nagaland dam ta Nagaland le so towar le arlong hala ta arlong man ta lagi effect possible okol lagi sangti phanchot kola me ke konon isi dolang la bangkala ili tumle non rong theglong la chenso machine hai la ke nam sitame ba hatot tv sitame la kanon ke registration kunang mane license na forest department pe mane illegally ki bilong lelo asom thamar mu de la association to bang ke pini se men se thang information nang pipe pin se nang khangla pusi pul se solong ko na holo sa pipe pin mane ne tumke la mohalla tungela tumga already tumanga chini ko temala ke government order pulote mohalla tungela already chini ko asi la association tumchi inde tu bangla bangla chindele lama ke lang tung banglo ni long mu ni tum so teng ben khang lo asla tum ko kini men ben ma kin tu chi sik se chidang de ma si chin de lo
Masih nongwe sana bahan mangkala tumangan relax neng gosi. So tum ngi cingki tham jin tumang relax dulu. Tapen bangke la so arul so bangke pura lagu ko mana. Ningwe bangga lagi pasang era gari anda ningwe bangga padam lang po ya. Taiting si nengwe pan bangke padam po. Padam po. Alang litu macun ri teng pensi. Lah dia tipi cala nama anutin kape sih en labangnya. Kali tadi ofom bang dovek nang po. Kali dovek lo sama ihu malong ben anam wan si department men department pengil tik bang la moholdar ni tik po. Ofom tema department phane pipe ofom ke lake moholdar ba permit holder phansi pichoi. Mana anutin ke en de kape pus nama. La bang ni jimchin lo bang la moholdar to metal atau si bang chini po. Lalu Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi.